tua ko iae le mātou te mā. O le tua te tali mai o mātou manara mai whātungu wina i manu. Mātou vivia mo whātaia mo lo whenu. Mātou te se mātou o nanga. E iai ko temi mātou te whārai mai iai o te tautua whaida o whio. Te tonu a inga o nu. E mese o mātou o tunu. Mātou te tala o mātou o tua te whamangano mātou. Ma whangano o lama lofa ma lo wāngu. E ia mahiu tā ua ke miso o mātou whaola. Ma sina ma tā ua o na tutu ko ia. E solo i se ai o mātou se ma le ola asala. Mātou ole ma bana au la o fio le nei kāra. E lofa mai tō ewa o toi o le nei whama moe. Ia whālo wina o whai wina i muia. Ia sanga hiki ai te lava suafa o mātou. Muia. Ia ai te whai i sunga. Ina le whaabea a te ita ko au o mata. I mo pia tamas. Wata o korima sa momo. Wata mo sa mo sa momo. So i fuwa mai o muia. Commissioner, the executive, Deputy Commissioner of the Deputy Ombudsman, members of Chief Executives from government ministries, members of the diplomatic corps, family, friends, and everyone who is present here this morning. I thank you all for your presence here this morning. We pray that they will abide by their oaths and serve in the police force in accordance with the law and in accordance with the will of God. So we thank the families and congratulate the families for supporting them, and in supporting them they have become men and women officers of the police force. To the members of the diplomatic force who are all here today, on behalf of the Samoan government, I extend to you our most sincere gratitude for all the support you have given us, not only in material, but also in human trade. Thank you very much for your support. We will not be able to deliver the service by our law enforcement and by our prisons and correctional services without your support. I thank everybody who is here this morning, and we celebrate together the achievement of these young men and women. Thank you. Thank you, Honourable Minister, for the words of wisdom and encouragement for our new graduate. May the Lord continue to bless you and guide you with your mysterious duties as you continue to lead the Ministry of Police, Prisons and Corrections. Le abana whaarano, te walaro tuai o konsino o leo whakupui na tuafituina o whima o pa'awu o Tino Filippo o le course report o le wasenga muaka o tonu o me le atu rena whamamoa e mabu ma'ano. With respect, I call upon Commissioner of Police, Prisons and Corrections to deliver a course report for the class of 2023. Ia tusai mana o tūna whono, ia whisoso ni maile a tua ia ta. O lau tau tau tonga ni nā, e wha mua te luma. Wha tino ai o tau tiute, o le tau tua ino ana tua. Au laki mai, te tarolo tuko ia, wa matu wharu, mea whea, o tau ngawha, mau o lunga, tau tamali.
au tatono leo umo pa la mo le tae pa ia o matu la le tonu lo se il report o se fa o le tau sanga ma le ma fa mo le tae o se report ku le o se fa o le tau sanga no afa mo se mo to ni lo suina mo e to lima se ko na tau sa au sia filinga mo le o ele se fulu fitu wa yaso le lea o le aso lua se fulu mati se ia pa ia maile so a to ia ele se fulu fitu wa yaso le oma le lea o le lea lima se fulu i la tau sa o ina o le tolu se fulu tolu i la tau o te maitai ma le se fulu ma le tasi o i la tau o li e te iane to ono nisi o lato sa fa peon fa ma bulu ono nisi o ai o nisi o fo fa la ai ia ono nisi foi wa ga ia tu nisi o ga bulu il fa ba ala mai ia ta ga bulu le fa ku por to fo ta ina o le numero le o fa ga bulu mo mia e ta ta o ma ta si le afi o los ko mo fit il temi lei e vado se la vado ko limo o fa ga bulu ina o leo o fiei ufficio leo fa pui ma le toi foto ina ma le fa nga luenga ele fa toto ina for baega le sabili e valo se la bosco con lima leo fa peo nga luenga fa toto o le fa numero le fa nga luenga te a fiai fast fa wali ma tamatai le fa wina le so e tu sa le ma lima se la luas kumuripo ma o le fa numero ele o sia I lava le fa ingo la fa inga duna e ta ta ono ia I fa ba ta duna a o ta penato ta to malo le ta na malo e mana o ia lava la sia o le nei a fa ingo o le nei fa mo mo ta o le nei fa ina fa o lo ia ni si o lo fa na o fau mai na Universidade do Pacífico e a fua Universidade Samoa para Pernambuco na APTC para ver foi o TCC e monsifia foi na Bolívia o lene foi o maia o paciente o ia na tulanga fara o ele fala tonga o tu se pasita o lo al malosa o Samoa Qualification Authority e avea ia le lea manoa tāua o te whakamuia Alpatumai Malonga manua the most disciplined Moa le wima ma'amini Alpatumai whanau tōru o le Pesco Ranga a Wili o le Malva. Varun Muli from the Australian Academic Achievement for the top student program Sina Ruafa Motomu, Moina Le Lua from Mausiki Yota.
What's mine? Tayo ko na lista kung sino mo so may sa cepat-cepat kami ada saya melakukan betul yang oleh orang telah cepat minta coba kalami yang harus kau cuama menafahu yang sahaja yang lista sini yang paling kafe lain Yo to whakaau to tute, pa pia to whina whamanu ngā ro. E maritua, whainofia uma me uma pia ka moe le tua. Kia hemi at the end of our ceremony, just to the new recruits, a bit of an advice, make sure you carry out your duties according to the law, and everything is easy if you believe and ask God for help. Ya, boleh yasu, atua lama na fua, ta apa fili ni, I folau ku mara suna pape manga, na ufioma te maa, tanga runa, ya mora so to lui, awa, to finga oi la lui dai, le au fia, le au poto, ya whango fola ma, au ma hosi na tua sisi, maluti ai, o tō soi fua, ya tali watu na inga, Liu mai kusina, mai tanga mana nei, e mo le maroso o tōna kusina, vai mari mai ia tu, avale kuina Samoa. Thank you again for being here to celebrate the graduation of 44 new police constables. May the good Lord bless and guide us all as we depart safely to our home. Patasi mai, kona sena no āre o tōku. Ia, awal mai sona pau, kona la tōu pāpikiyama, ia fie whaero atu ni maru a maraunia, ua tāpene ina se pāmaro stina māmā, sa saunia i sena pau ua aku o tōku. Ia tau tonu sa tātua amata lea tua, te tau kore tō pāpori me ina lea tua. Le aga mai wharoalo, ki tō mara atuai, lau suna rewe ki tō ika motu, i te whapeiau tātua tamo tanga. A tapo ina la unia, tātua whakamoe se tamo. UK graduates have prepared a lovely freshman and a small entertainment for all. And before we proceed with our refreshment entertainment, I call upon Reverend Richard Kamotu to bless the food and officially close our ceremony. Tātou whainga te kāna. Le tuara mātou te māna. O rono laka na tutu whātukai rāu whio. I whātau ina manuhia I whānau moe o au ronga mani tāna buena. E mese kuri o alu I whānau mātua o rāu. Mātou te kāle o mātou tua. Whātau lau wina me ai o mātou tua. Tāpā ia e lau tua mōi mātua mātua ai, na tua pere rofa lau. Tāpā ono mo whāma manu o awa, whāmanuia e se tāu. O te itai o tāna mena o mātua mai. E mātua whori atu o mātua ina. Tūri no ina I mātua le ngāra lau. I whātau ina muria o mātua whori atu. Ma vi I ane o lama suafa I whāma. Amen. Pantalla sua patrimônio, a grande penitência federal de Minas, aqui do Utuicamotu, no Maia Ita Tupacalam, now invite you to sit back, relax, and enjoy the show. Yeah, I told the Mullen, let's Pantalla National. To a few light, that will be a fantastic in Yasu, you can't do it wrong, and no formal and to. Thank you again. God bless. Soifua Bayamanuia.
Pafua lo swafa. Lo swafa atoa. Pafua lo swafa ka mo. Basta po yan lang sila nga sa Loy. Basta kita sana. New recruit, just graduated. Magkala piyo nga. Malilap yung nga sila hili. Malapua. Sa chay mo muon. Lalo malap. Sa chay ni mo muon leo e fai ngadwa ngai lo tala nga lo soi kuope sa ngadwa mo mu. Ay mo na sa. Mai se sa nga wa le wa e pale male tula nga mo lunga e be ma malu le malo. O le a se fa we boy e tio e to ino ai nga ve se le a pe le atu no. You know speaking in Samoa? You are lack of that much. Okay. What is a very important message that you bring all of our generation of Samoa forward? The way you stand there. Well, to make the change, the oath that we take, it's a privilege, it's an honor to serve the country of Samoa, for its people, for us to serve the people in the public. Would you like to take this opportunity to thank your families and friends? Yes. I'd like to thank my family, my friends, everyone that's been supporting me, church members. I appreciate it. Much love. Love you. Okay, thank you very much.
interview. Samo Global News, but Samo Entertainment TV. Siapa pun lu swap. Ya, oh, ina baik mo baik. Sabi lang siya ang baik. Pwede mo. Dito sa Kasuko. Kasi sama. Si Chen mo boleh lu cala kalau saya kuang away dengan dua ngai, saya pernah mau buat si. Ya, udah lama kasi aja. Echele na mai chawina chulang or malwal malo echele na abea ila to manisi po ya to tabla bo solinga chula ko no pe pa mai na le pawa fa malwal malo fa tino chuche o ye to ele pa no danga pe le Ya, udah lama. Yo bualen. Ala chula numero apa pas se mai se fa tuanga mai se fa tuanga mo chulang ala ba ole no walela ya ngai le chulang ala do ko fa malo sia le oleh tunu ina ya woni so dia tula kon ola se kau tuang apa se mo ya jo ya ko tuang ala ko ya isem ko anu ko sai ngan ya da le le o so yo ai sen so le ma wa le so ti ai ko so me ka le ya ko ngan le sai ngan so sai ya wa lo ko la ko Pengai dan dia kan, oi di sisi FIFA cai polo wai ngau go. Ya, ada ni lai mai ya. Ya, le macam apa? Malah pun boleh. Cuma lai.